ati golek pahala nang bulane suci bulan Ramadan nang tahun iki. Tarawehan yo tadarusan yo beribadah yo salat ojo ketinggalan. Nahan ngalah yo nahan luwe yo nahan emosi yo nahan nafsune ati. Nang 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 bulan puasa bulan penuh berkah lanang wadon kudu golek amalan. Bulan Ramadan bulan ingkang suci kudu pinter nahan emosi. Ayo padha kuwatke nahan diri ojo nganti jebol nafsune ati golek pahala nang bulane suci bulan Ramadan nang tahun iki. Tarawehan yo tadarusan yo beribadah yo salat ojo ketinggalan. Nahan ngalah yo nahan luwe yo nahan emosi yo nahan nafsune ati. Tarawehan yo tadarusan yo beribadah yo salat ojo ketinggalan. Nahan ngalah yo nahan luwe yo nahan emosi yo nahan nafsune ati.